Selama melambi kombongan masalo na puang tu di pakaborok lan puang Yesu. La umbasa ki ikadan na puang matua. Lamai renungan harian Toraya Senin 20 September 2021. Lamai Yakobus pasal apa ayat sang pulo talu saya lako sang pulo pitu. Dolo dio maita mas sambayang. Tukukan dio olo malabi imi melambi to temo puang. Umbung kak katuang ki mak aku resumanga. Belan na liu mama semi siapa kaboro emi lako kami mas solanasang. Kure sumanga. La umbasakan kada maseromi opuang pena masalo rondongkan. Deno pak nakada iya te. Napa matoto kan ni ulopian ni tukatuan. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Yakobus pasal apa ayat sang pulo talu saya lako ayat sang pulo pitu kadana puang matua nakua dio nakada tae patunna kamu toma kadana kumua alo iate baatu masiang tamale lako tondok anu anta torro sanga taun dio ma abalili siaundaka saro apa tae misan ni tua paladadi masiang anato umbarana kuatu katuami belana susi bangaroko mito rambu sang satu uri ditiro anna paademo sangadina sipatu komi maakada kumua kena puelo i puang matua anta tuo sia umpogau i te batu iya to. Apa to temo masatuang komi diona kamatampuami maakada mintuuna pasatuan susite susito kadake ia moto ia ke to unisan umpogau melo apa tae napogau i na pokasalan. Amin kadan na puang. Kena puelo i puang jika Tuhan berkenan menjadi tema perenungan hari ini. Den ulelian namundan solakote nakua. Nakua de itu kote lakomundan. Masyang melambi lamalek imetia inde taolian. Nakua mitumundan koyo masyang apa. Kena puelo ipuang. Apa me bali kote nakua. Iya ke aku. Na puelo itang na puelo i. Inang lamale na. Manitilalik masyang. Saya tu kote me tambah. Nakua. O mundan. Tamale mo. Meti ami sola dua. Ia tu mundan salangalangan na mentia. Apa ya tu kote. Maneranduk lamem mbak abak. Paniina anna ronno omo belanna napadoloi kada sapak apa ia tumundan taru ia male mentia kombongan masalo na puang napakare enaki Yakobus ta ena maadin didoloi tu elo na puang matua kumua aloyate baatu masiang tamale lako tondok anu anta torro sanga taun dio mak balili sia undaka asaro apa ta emisan ni apa ladadi masiang anato ia tu katuanta susi bangarito salebu satu uri ditiro napa ademo ta ebang apa misa apa tu dikulle ladi pamatantulan katuanta ia moto anta tontong sipatu mengaku kumua ia kena puelo ipuang ia tu ladi pogau sia ia tu ladi kabutui den duka pepasan kina lantoraya kumua tae anta maadin maakada sapak belanna madomi iki na tumang susi kada sapakana kote kumua na puelo itang na puelo i inang lamaleku. Saya lako mane mentia anna meron no mo.
Siulu solanasang tu di kamaselan puang. Ia moto sipatu tontong la dikilalai teka tuanta kumua. Inang maangge tu mintu una dio kaleta. Naponoiki kamalaman sia katang palambiran. Misa aritu di posatuan lanagan katang mau paranta. Ia motu puang matua tu unampui katuan sia umpuisan mintu angge maritik. Puang ia mo sedanan ranunta, ia mo la tontongki ia moto la tontongki lan kaparanuan kapatonganan kumua kena puelo ipuang laku pugau ia to sia to kena puelo ipuang. Amen. Mai komita masambayang. Kure sumanga puang tu kadami melambi to temo umpa kilalakan ni lan katuang kitu anak-anak kami kumua ya ke rencanakan kipadolo kumua kena puelo ipuang. Kure sumanga kipa sambayangan tu mintu kombongami lante kombongan rama kamu puang la untoi mandai la umpa kaboroi lan katuanna. Tuma aku resumanga belan na ulang tahun puang taemi lambai pakaboroi lan katuanna. Ma aku resumanga belan na mintu sara-sara katuan kamu puang la umpasake. Kipa sambayangan tu mintu pelayanan lante minggu iate o puang kamu laun tunduikan nih. Kipa sambayangan tu sulu uki lan kamalaman batang kale kamu puang laung kamasei kamu puang laung pakaboroi la dirawat na la rumah sakit Susi Nyonya Eni Ernianti Tangaran Susi Suluki Bapak Stepanus Pakurung Susi Anaki Manggala Pasalongan Tumaras Sampalan Banua Pak Dampian kamu puang laung kamasei sia pakaboroi ten moto tumaras sandira rawat dio Banua Bapak Yohanes Gadi, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dolce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Sujadi, Batu Opa Kevin, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Venan, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Saudara Mercy Samben, Penatua Nyonya Selvi Besi Lambi, tu makure sumanga akan lempan lako kalena, ia tu Mama Semi, Tontong, Natiro Manda Puang, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenna, nasenga-senga anak patotu sang syulurangki, marasan, umbung ka akatuan na diolomi, umpalaku kamatotoran. O ambek mamase, kipas sambayangan duka diolo malabi imi, tu kombongan na jemaat rama, la toron nambe toron nindo, toron nanak sia toron nampo lalu pengkarangan na lalu mintu sulapa katuan na pasake kipas sambayangan tu tomatuang kitu lanjut usia o puang daranai kamu puang la umpasake na tontong untiroi kumua ta emilamba lalu mintu sulapa katuan na perangikan puang kirampokan ni sorongan katuang kimelambi ito temo toe mandakan ulo pian ni katuan lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Kure sumang atau matuang kusya suluk solanasang
patarru umi tulingkana katuan si sola puang. Salama melambi.